Kipulit ka Jalu para outpost rengkat gejinget trelang bat ki Special Rescue Team bat ki State Disaster Response Force akan opai singi jong kasan trip ulber arhajar arpusau kilalit ban saino ekamet yap jong ba kan silent panbo na krum gejingking umsirpi uba kan silent panbo udi basong basa halomo ba block 3 ha apa shilong bat ublaja na layeng na do trip ulber arhajar arpusau Lor kejingja oba akan silent panbo na kaliang kibahayeng ya ban ujor rapi jahar aga Jalu para outpost. Ya kemet uba akan silent panbo lalap tu kibahayeng kibadang peteng kejingwa diu naduk kesni ke bau laja.